Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito in Nemars Studio at tuwing araw din na sumangbay ti programa nga na pauluan. Kumusta kaitan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pambalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin nyo nga Yongyong Ruiz. Nga umay manen mang biag ti may sa nga surat pakasaritaan nga ti udi naket ada parikot na nga intay tumet balakadan. Ayan, ti problem of the day ni Wendy iti Metro Manila nga ina pinauluan iti kasinsin. Uy, kasinsin. Pinsan. Kasin in English. Kastiman nga rod mga kasin ti linaon ti surat di pagayam tayo nga Wendy. Dear Kasin Yong, sakbay man nga inak iburay ti pakasaritaak. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw dita Nemars Studio. Kastameten akablaawak dagiti padak nga dumdumngeg itinaragsak met apa nagbibuya. Ilinged naklatan itinagan a Wendy. Tubuak iti Ilocos Province. Ngem nabayagen nga agnana ed ken agtab trabaho ak dito Metro Manila. Sipod ta adamet ten ti pamilyak ditoy. Ket dito'y Metro Manila nga naamamok ni Joel. Ni Joel nga nagbalin nga kaayan-ayat ko itinabayaga panawen. Sakbay nga dimteng tinakakaskas ang nga pasamak iti biyag ko. Nakakaskas ang kunakasin yung gabota itinabayaga panawen inpariknak itinapudno panagayat ko kay ni Joel. Ang emdeta nga napudno nga panagayat. Jack ni namnama apanagliday laeng. Tinnain subad. Do kasano napasamak ti amin kasin yung kastiman nga rod arugyak. Agan anad kay Jai. Kanayon kanto nga tawagan. Talaga ka di nga saan nga agbaliwen ti panunot mo, Wendy. Ay na. Nagsaritaan ta dahito nga banagin, Joel. Amumet nga ado ti pakakumikumak iti trabaho. Adan to natagundaway na nga sumurot ak to jay probinsyayo. Tapno mamamok to met ti pamilyam. No kumangamin mesa aldaw lang, mabalin ko ma. Angim na sumagmamano nga aldaw nga, agabsenta kiti trabaho. Saan ko amin nakayat nga, madadael dati arapap ko nga ma-promote. Amumat, ganahin ko mat nga magbagaking ka. Dandani akong ma-promote iti trabaho. Iso nga, numabalbalin, saan ko kayat nga agabsentak? Sapay ko mga rod ata. Saan na mabayag pa iti panaguray ko. Kahit kalaunayan ngayam amo iti pamilyak, Wendy. Joel. Mala sige. No saan ka nga mapilit pa eh. Awanin ti mabaling. Saan ka kung mga papauyo gapulay iti dahi nga banag. Napatig namin kanyak, dahi nga banag, Wendy. Amok. Isungarod nga. Into no mapromotak. Mapromotak lakit di. Agaramit ak ti pamuspusan. Tapno no makaalakit ti nawadwad nga live ko. Tapno sumurot ak toking kadya probinsyayo. Tapno sa awan ti sa baling ka panunutek. Agpapauyo ka di. Saan? Sigurado ka? Well, okay lang. Nagkaroon din. Dandaninsan nagrubat tibas nga paglugana. Okay.
Agan-anad ka. I love you. I love you too. Bye. Gagangay laeng mo't bes. Anya ti gagangay, dondon. Ay, dondon ko naman Dona ko nam alakit, wen ka din. Anya ti kahit mo sa dona. Gagangay laeng, nga maluksaw ati nobyo, gaputa na bayag gaya mo nga, gagaran na nga, isang put na kawin, iyam amuna kay ti pamilya na di probinsyada. Wen angem, amumot dati sitwasyon ko diti opisina tayo. May sa digiti kandidata para iti promotion. Ket amangan aglivak iti mabayag. Jak to mapupuutan. Napanton iti sabali iti promotion nga nabayagin nga rarapaapek. Ay na, no ape nga minmot nga nagrarana bes. Supay Ket kung nagbot kini Joel, nga danto pa sabali agundaway. Ay nano siyakla ko mati akin boyfriend deta akit go mapana kun Kes ngamin panangipakita day jay bes nga seryoso ken katinubyo. Amang ano kalpasan ngayam amuna kakadagiti pamilyana wenno kaming ti pamilyana. Baka agpropose to ken kan bes. Ay nano Diyos ko nga ta. Kitwen anya ko mga orti sumaruno, kalpasan ngayam amuna kadagiti naganak ken kuana. Dagiti kakabsat na, pamilya na. Sumarunon ton ati panagpropose na, panangijayan ati panagkalay sayo. Saan ka di nga nabayag kay mo nga agayan ayat kini Joel? Wen, saan ka di nga ipatpatig mo unay suna? Unay-unay bes. Ket, di ka lamay pamuspusan mo nasisita pa iking kadeta promotion, ngem deta posible nga panangijaya na king kan ti kasar tinubyo. Ngamin napatig namin kanyak na nga trabaho. Amom dona. Para matlaing kada kamin to daytoy ken ni Joel. Para itiagbalin to nga pamilya minubilang laeng. Sa bagay, ngamin dagdagkel to ti sweldo nga amang no mapromota. Ken ba isa? No makaplastarak to lagi di dito yan, masecure ko ti posisyon ko dito When matkid di ay, nagrigat dito sitwasyon mo bes. Alagat sapay ko taag na nayon nga man nakaawat ni Joel nga nobyo. Amok nga man nakaawat isuna. Amok nga maluksaw tinobyo nga tong galawisan nak nga gawid iti probinsyada kiti yamamunak iti pamilyana. Paayek gaputa kanayon mo't nga no awisan nak kasinyong sa anak nga mabalin nga agabsent iti trabaho nagruna ket gaggagarak launa iti mapromote. Yamamok ken kum akampan ti tiriknak natalged tiriknak nga maawatan nak ni Joel. Ngamin namin na doon nadaras nga kasta tinapasamak nga magsublimot lang ti bara ti langen-langen mi ti kinadungo na kanyak manual daw lang agpauyo ket numay ayok ton okay kami tumanen. Aging gangay ti may sangal daw. Nagpakadamanen ni Joel nga agawid iti probinsyada. Ket saan lang nga nagpakada no di ket bimulod pa iti kwarta kanyak ta saan kano nga umanay dati kwarta nga igim na tapno agawid. Dahito yun ti bulbulo di mga kwarta Joel. Agyaman na, Wendy. Manual daw mo ka di Jay. Diyak pa mo. Masapol ko lang amin tinayon ti kwarta.
Dadala ngamin problema nga naskin nga urnosek. Anya ka di aya day nga problema. Idi pelaing kalmang ibagbagaking ka. Nga damdamagik no anya ti problema. Saan nga nasisita pa yung ibagaking ka? Isupay nga pampanunutem. Saan mo't kid nga nadagsin na problema? Yung naskin nga agawidak. Siya ka mismo ti mangurnos. Basta problema iti pamilya. O sige. Basta ibagam tulatan, ito na makasublikan. Uwen, dahil mo timbagaking ka. Ulitek, Wendy. Agyaman na. Kada ito yung pabulod mo nga kwarta kanya. Awan ti anyaman na. Basta paraking ka. Gaputi ipatpatid ka unay-unay. O sige, inakpay nga ron. Magananad ka. I love you. Jack impagarop kasinyong nga day di gayam nga gundaway ket addan sa bali nga parikot tinobyok nga di na kahit ibaga kanya. Kaya di makasubli dito yung Manila. Nagsarita kami ket Ape nga di mo may baga kanyak. No anya tapasamag iti panagawid mo di probinsyayo. Kuha. Saan ka pala nga mabalin nga umay di dagos ko, Wendy? Anya? Apay mo. Nabara nga ti sitwasyon ita. Nabara? Anya ti kahit mo sawin ka nabara ti sitwasyon. Numalagip mo ti daydim bagaking ka nga. Ada problema di probinsyami. Nga naskin nga ornusek. Ket? Tigi nagpaiswan na. At nakadwak iti dagos ko. Ha? Intugot ko, inkuyog ko ti kasinsin ko, manibod iti probinsyami. Gapot adal problema na sadyay. Anya ti problema na ti kasinsin mo? Kaya sino nga kasinsin mo? Saan mo pingamam mo? Candy tinagan na. Candy? Babae? Wen? Babae ti kasinsin ko. Ngayon, aping nga inkuyog mo dito Manila. Masikog namin ni Candy. Ket? Aping nga si Murot king ka. No gaya masikog. Aping nga inkuyog mo dito Manila. Ibagam ko makanyak amin. Ibagam amin kanyak tapno maawatag. Adang amin pamilya ti nakasikog king kuana. Kat pangpangtaan, dati asawa ti nakasikog king kuana. Naikat pa di trabaho na. Gaputa ka na nga riribukan dati asawa ti. Dati nakasikog king kuana. Ala. Kat gaputa mabuting ti kasinsin ko iti pangta ti asawa ti kabit na. Nagpatulong kanyak. Nga umay palaglemeng dito Manila. Adang amin mabalin ti pamilya, ti babae, wano ti asawa, ti nakasikog iti kasinsin ko. Angim, apay kasi ka. Apay kasi ka ti nagpatulungan na. Awang ka diti sa bali nga. Kabagyan yun dito Manila. Nga, mabalin nga pagtarusan na. Awan nga Ruden. Kaya nasangid kami iti kasinsin ko. Dakil ti utang nga namin bag nga nakim ko kinkwana. Iso nga sa anak nga nakapagkidkid. Idi nagkid daw iti tulong ko. Angin, saan ka di nga naala sakit kitaan? Nga duduwa kayo laing iti kasinsin mo nga babae. Iti may sa nga. May sa nga pag nga dagos. May sa nga pagkasiraan.
Anya ko mati problema. Agkasinsin kami mat. When ang ipagarup ti tattao nga. Agayan ayat kayo. Nga si ka, insangpet mo iso nagaputan na si Kugam. Saan nga nasisita daytan? Kit magdamag da, edi ibang katipod no. Mabaling ka di nga. Mabaling ka di nga umahiklat tayo iti dagos mo tapno no. Maamamok met ti kasinsin mo. Dahil tati saan mo nga ramiden, Wendy. Apay. Kat naibagak mo't king ka nga nabara ti sitwasyon. Kat di tayo mo. Anya? Amangan no, matuntun da ti kasinsin ko. Amangan no ipaypayso ti dati mangpangpang taking kwa na ti pangtana nga. Ipapatay na ti kasinsin ko. Kasano nga ron no? Si kantot mayra na nga dadya dagos. Si kantot mayra na nga dadya dagos ko. Kat sikat pagkamalanda. Saan ko kaya't nga may ramraman ka kadito nga problema? Iso nga, maawatan ako ma, Wendy. Sana bale. Agkita talata di ruhar. Huy, Bes. Itay pa lang nga pagpagunyan ka. Ha? Sa bali ti nakaiturungan iti matang mo. Saan mat niyan ta computer mo? Ken kaslada na unig nga panpanunutem. Asin no ayati panpanunutem. Ni ka di Joel. Kasla amin saan nga nakapapati dati. Imbaga na nga kasinsin na ti insangpet na ijis dagus na. Sa bagay, uremot siyak bes. E di nistoryam kanyag dayta nga banag. Apit ti kinaado nga kabagyan nyo. Apay nga ni Joel. Apay nga iso ti nagpatulungan dahi nga kasinsin na. No, pudnuman nga kasinsin na Anya? Anya tikit mo sawen? Dona? Di tayo laam mo Amangan met no saan na kasinsin dahi jay. No saan ako makasinsin? Apay pa lang pudno na kanya. Mabalinmat ka. Mabalimit nga ilimid na lata kanya kon. Ay na. Siguro amo na nga alisto na ka lang nga maalilaw. Alisto na ka lang nga mapamati. Tapno siguro di ka agpanunot iti madi. Amangan met no. Kasinsin nukit na dayjay nga ka ibagbaga na nga kasinsin na. Saan mo't siguro, Bes? Ay na, di mo laan mo Kasta dagiti tinaddo mga lalaki. Kasla kanya. Dahil di naudi nga kaayan ayat ko. Agtala ka man. Ala, Bes. Si ka mismo timang doktal no pudlo metlaeng nga kasinsin na dayjay. Anyang orti aramida. Kit uri ibaga na nga di ka mapanidya dagus na, inka Sorpresaem isuda. Go! Amangan no, sakit tinakim ni. Kit man ano ko ma. Ibagamlatan nga nalipatam day jibilin na. Ibagamlatan nga dana sisita nga inka ita, duwan na inka ibaga. Doktalem laeng. No, adagundaway mo, kasaritam na di bagbaga na nga kasinsin na. Tay iso mismo ti pagsaludsudam. Paraan niya ti bulbuludem kanya, Joel. Kwa. Adala kami nakautangak iji opisina mi. Ganas ka na bayadak. Ada bayadam nga utang mo? Bueno, aramatin para kay DJ kasinsin mong ibagbagam. Ha? Saan? Dakkel agatad deta sa 10,000. Ibagam kanyak tipod nun, Joel. Ibagak mo't king katipod nun. Adanas kinabayadak nga kaopisinaak. Ada nga min tinautang ko kinkwana. Gaputa. Ada dati
binayadan da tatangkin nanang ko di lugar mi. Ket awan met ti kwarta kidi. Iso nga imbuta nga. Ape nga saan nga sakti nang ibagami di. Ado nga min una yun tinaitid mo kanya. Tano ibaga kabayadak di mo mat kayat. Di mo mat awaten. Ket no adda problema, ibagam ko pala ta kanya. Tano makawadwadak ket ikang kamat. Deta nga rutirikat na. Mabainak unay keng kan. Api ko mga mabain ka kanyak, Joel. Alababam lang nga rutin. Ay saan? Sige. Inak mangalan. Urayam laeng. Imbag man ta naikanak ti oras tap na no makapag-date tamat. Wen nga rod. Amok man kami nga busy ka. Palusot. Ket adamat day off ko. Naira na nga rod nga idi day off mo. Adamat ti pakakumikumat. Anya man daytan. Ti kasinsin mo. Bueno, baka saan mo lang nga mapanawan. Narigat kami nga pampanawak ti kasinsin ko. Taing kaso laing nga ada makasipot king kuana. In kaso laing nga masapulan da iso na. Amang ano awanak ket awanak nga mangisalakan king kuana. Iti anyaman nga posible nga aramidin ta king kuana. Aging gayinton ka ano ka di nga. Nga ada ti kasinsin mo iti dagos mo. Diyak karod amo. Diyak masungbatan dayta. Aging nga aglamiis ti amin. Aging nga aglamiis ti sitwasyon. Aging nga di mi sigurado no adapay pangta iti biyag ti kasinsin ko. Anya nga tanong i-report yun ti pulis dayta nga banan. Anya ko mat marabidan ti pulis. Kit tapno no warningan da, bagbagaan da, dati mang pangpangtaking kwa na, mabalin yung kaswan, when nyo. Narigat da ita. Ang mga no dagdagkal ti problema nga maitid na no. No, ay na, Joel. Saan mo ka di nga madlaw nga? Agsagsagaba ti relasyon ta, gapo ka dito nga problema ti kasinsin mo. Ha? Kat saan lang nga problema ti kasinsin ko dito eh. Problema pa yan. Gapot na problema ti pamilyami. Problema dayo ti pamilyami. Iso nga problema mat. Uwi na nga agproblema mat ti relasyon ta. Taman manong taman nga makapagkikitan. Sa kanahin ka pa nga kasting kasla awan ti ganay gay mo. Kanahin nga kasla agkakapsot ka. Kasla kanahin ka nga banbanog. May stress akla siguro. Ala, pasensya kan ano, may inayonak pa itipan naka-stress mo. Manganta nga ruden. Tamadamdam ha. Intanto agin niliw. Ijay sigod nga papapananta. Sige. Ngam sa anak ko na yung makapagbayad. Kapagbitan tulaeng. Manen? Sige. No isuti ko na. Di nasisita, makapag-iniliw tamat laeng. Apay ngamin ayang nga kanamin nga kasla, nabanbanog tilangam. Kasta laeng no may stressa. Saan mo unay kami nga panunutan? Tapno saan ka nga ma-stress unay? Kanayin pa nga suyab kang suyab, uray ti adda ti restaurant. Asla kanayin ka nga mapipuyatan. Kwa? Ay, diyan kami unay makaturturo. Gapo iti dito nga problema.
Saan mo kumamat ka panunutin ng ti problema, no siyak ti kadwam. Ikanak mo ti oras mo. Ikanak mo ti atensyon mo. Asaan lang ti problema iti kasinsin mo, ti asikaswe mo. Maluksawak pa no daduman ta. Kasla, detamat kasinsin mo, ti kaayan ayat mo, imbes ko mga siyak. Ha? Saan mo ko mga rumbe nga pagselosan ti kasinsin ko? Kasinsin ko dayjay. Alawin ka din. Ang mabalin ka din nga saan nga ti kasinsin mo ti pagsaritaan ta. Itataad data dito eh. Itataad da privacy ta. Ita nga agindiliw ta, Joel. Sige. Angem, kasti ko na kita eh. Mabiit talaeng. Tapos saan ako uning nga. Bueno, saan uning nga. Madanagan ti kasinsin ko. Kasinsin mo manen. O sige, saan ta nga orga pagsaritanin? Rugyan ta nga ro din. Tapno no, mabibit na malpas. Makaawid tanto adakos. Sige. Oh, apa yung sarding mo? Kaslamat lang amin madlaw ko nga. Kaslaawan ganas mo iter aramidin ta. Ha? Pagkunaam. Kat saan kamit nga sigod nga kasta? Itay pala nga agkang ka. Agim panagrik na kat saan mo nga balbalsin dagiti agik cooking ka. Ha? Wala, ituloy mo. Sige. Balsekon. Apeng nga kasla, di nakpikait nga arakupin. Ha? Kuha. Nabanugak lang amin. Apeng amin aya nga mabanbanug ka kan kanayon. Adyat nakabanugam. Basta, makabandog mo tek pampanunot iti problema. Saan mo kung may palubos nga dahita nga problema? Apektaran na ti relasyon ta. Apektaran na ti langin-langin ta. Kakaiso na nga da oras ta iti may sakin maysa. Kakaiso na nga dadalaeng. Kakaiso na nga giniliw ta. Kastabi ti pakpakitam. Kastabi ti parpariknam, Joel. Ay, pasensyakan, Wendy. Sige. Bumawi ak. Kasta ko nga, mailiwak mo ti arakop mo. Mailiwak iti baradag iti agik mo. Joel. Pati dahito badnog pa eh. Aha. Kit ni saan mo't nga, itay ka pala nga rumruman saan. Ang saan mo't unay nga umingar dahito eh. Ay, pasensyahan. Kasta ka talaga no nabanugak. Kasta ka talaga. No, da sa bali nga panpanunutik. Saan mo kami ng panpanunutin dagit nga banag? Mabaling ag-focus ka. Ag-focus ka kanyak. Ag-focus ka kadata. Ag-focus ka itiraramitin ta. Sorry. O sige. Ulitin marod. Kasta. O di iming karadagos. Pasensya ka na. Apeng ang sarding mo. Kasano?
Kasla awan ti reaksyon mo. Ha? Sigod ba't nga na aramidik da ito eh. Sigod ba't nga na isubok da ito eh. Agasog ka. Ang awan na polos ti nagbaling nga reaksyon mo. Itay insubok. Ay, ada. Ang nakapsut lang. Agawid talahan ano kasto lang. Ay, saan? Ituloy mo. Pasensya ka na. Sige, promise. Ipamaysa akon ti panunot ko iti raramitin ta. Amangan ba't no? Katengaan na. Biglang tumanan nga. Saan? Ala, sige. Ituloy mo. Promise. Ag-focus akon. Sige. Tugawang kalatan. Itatakaingar na. Amangan kat no. Madamdama. Lumok ning tumanin. Saan? Sige. Oh. Apay nga yung sarding mo tinagkabalyo. Kit awan matimangig ko nga asog mo. Di ka matagaring-ang. Sigod mat nga garing-ang kaagasog ka, Joel. Ay, kuha, sige. Anyat mapaspasamak king ka. Pasensya kan. Problemado ak lang. Ag-focus ka lang. Wen, sorry. Makapabitin ka mo. Sorry, sige tuloy mo. Promise. Agyadantan nga aglipas. Sapay ko na makapag-focus ka aginggang aglipasak. Uy, sige, tuloy mo. Joel, I miss you so much, Joel. Kailiw ko lang na dito, Joel. Sika, Joel. Wen, kailiw ko nga. Wendy, kailiw ko. Sabayan kan. Mapangkan. Wen, sabayan kan. Data pala dito eh. Anya ti kahit mo sa wen. Anya ti orasin. Alas 12 ti tenga trabiin. Anya? Apay nga di nakriniing. Naiturog ko. Kituin. Kalkal pasta. Naiturog mo adagos. Didim sa agak. Agur-urok kan. Ha? Siguro agad gapot bandog mo ako nam. Ang apay nga di nakriniing. Ang moment nga, naskin nga, makaawid ak itidagos ko nga dagos. Gaputaan niya. Madanagan na sigurado ti kasinsin ko. Madandanagan siguro ni Candy. Itay pa lang nga tawag. Anya? Sinungbatam ka ti tawag na iti cellphone ko? Saan ko nga sinungbatan? Ang imapi ka din nakriniing. Riingin ka kuma. Ang makita ko tilangam nga nabanbanog. Iso nga binipay ang kalata ka nakaturog. Trigat na nga kat. Ay, nakasta naiturog ko. Wen. Tatrigat na. Anya? Napanugak siguro Kalpasan ka nga sinibugan. Anya? Sinibugan? Ha? Sinibugan nga? Kita isot ko nam. Nakaturog ka. Kalpasan nga sinibugan ko nam.
sinibugan. Ada yung bagbaga ka sinibugan. Kalpas ta nga, kalpasan ta nga nagpapas ko na. Naglawag nga sinibugan timbagam. Ha? Ah, diyan ka mo. Gapo siguro ta kariring ko. Diyan ka mo tibagbagak. Intan. Agpelistan. Dagawitan. Allah! Anak panag ko ng bes. Pudnon samot ti atap kun bes. Nga ta? Wan. Naigalis ti dila na. Imbaga na nga sinibugan na ka. Kat timot la masibsibugan kat digiti masikog saan ka di. Doon na. Matanagan. Ang mga nupudno. Ang mga nupudno nga. Saan nga kasinsin ti babae nga insangpet na iti dagos na. Day tamot ti atap ko, idi pailaan. Naigalis siguro Kit na ibaga na nga, sinibugan na ka. Taday ta siguro ati term na, kada ti kendi nga kasinsin na ko no. Nga ta? Kano ape nga kanayon nga mabanbanog. Siguro akit kanayon ta sibug na. Unay mo saan ka di kumaa? Isko, saan ko mga agpaiso ti atap ko? Ay na, 99% best. Pudno. Take it from me, mamati ka kanyak. Saan nga maigalgalis ti lalaki? Amom, bes, anya ti aramida. Kunakbat keng ka nga doktalam, ingka ijay dagos da. Huh? Bay tamarik na, no panunutan ni Joel keng ka. Ina si Sita, madoktalam ken maamuam ti kinapudno. Joel! 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 Ite ko pala nga tawagan. Di nasungsungbatan ti awag ko. Sa ita. Awan samat dito ni Joel. Day off naman tita. Siguradong awan sunay ti opisina da. At tinawagak ti mesa nga ko opisinahan na. Joel! Joel! Ay, awan tao dita, balasan ko. Ay, dakay ka dito aking bagay ti... Wait. Ay, asino ka ka day, kaya asino ti masapol mo. Ni... Ay, si kamot gayam day ta. Ha? Tiamok no dinak mailasin itahin tata. Ha? Wende. Uwan tata. Nabayag ka di unay nga panawenan nga jak imay diti dagos ni Joel. Ay, saan ba't pagod di ka nabayag? Ang saan ka di nga? Nga anya? Anya tata? Saan ka di nga nag-asawa kan? Ha? Nag-asawa ka karungkat, itibak nang. Anya? Iso nga nag-asawa mo ni Joel, iti kalugaran na. Anya tata? Ay, jakmawatan. Ay, ape nga, ada ka dinalipatam nga arwatem dito dagos ni Joel. Ta, umay mo alaan kasta. Ay, saan tata? Aguri ka man tata. Ape ko na yung nga nag-asawa ak itibak nang. Ay, ganda tamo ti istorya ni Joel kanya. Iso nga nagsina kayo. Iso nga nang isang putmenten ti isabali nga asawa na. Anya? Wain, inasawam ka no, dati bus mo. Takayat mo ka no, ti ma-promote. Nasisisita ka karanugin ka ti trabaho. Ngem iso na. Iso nga, insukat mo ka no, iso na, iti bus mo. Ay, yakman na mo. Nangalamot adagos ti kasukat mo. Kalugaran na ka no kay. Ti kinagpaisuan na, masikog pa yan. Anya?
Ang sa anak mo ka nagas-asawa, tata. Ha? Anya? Ay, isubot ti ko na na. Kasi nung araw, dati babae nga insangpot na dito, dati masikog. Kasinsin na kano, tata. Kasinsen. Ay saan? Isot asawa na ka noon. Ta insukat mo ka no, tibus mo. Insukat mo ka no, iti sa balay. Saan, tata? Lukas ta. Ay, saan na nga kasinsin dahi jay ah? Nakaswiswit da no makita. Na minsan pa nga nakita nga naging nagagdasak ba nga pimanaw na pa nagtrabaho ni Joel. Anya? Nukas na sa agagpaiso nga nagasawa ka. Saan, tata? Ay, nagluko dahi jay nga Joel eh. Isuti ko nana. Inasawam ka no ti bus mo. Na napatpatag ka no king ka ti trabahom ng iso nga nubyom. Anya? Amuyo ka dino sa dino ti aya ni Joel? Ay saan ang duwa aldaw nga saan da nga sumangsangpod dito. Anya? Diya ka mo ta adda ka numot. Adda ka numot kundo nga tintinaganan. Anya? Diya ka mo ah. Siguro ay lipas na laing dito nga bulan, bunagan ng taon di ti gamit na. Taumakardan iti kundo nga tintinagan na. Kondo? Ay, Warren. Amangan isot pangipanan na dati bulbulutin ng kwarta kanyak. Ay, yakabuday ta. Ala, basta imbaga ko, unti ambok. Panawag ka pa'y balasagaw, adapay pagnak. Sige, tata. Agyaman na kada kayo. Api nga naaramid mo ti kasti kanyak. Joey. Pakawanan ako, ma. Inayat kami ti tinapod no. Amin nga pagragsa kami paay ko kika. Ngimabi nga kastitin sumad mo kanyak. Nagproblema kagad tulungan kami. Pakawanan ako, ma. Angim na ilaw anak. Aping amin. Tiamog na napod na ti panagayat mo kanyak. Ipatpatig kami. Angim madan sungsung batak kini Candy. Kabuteng ko launay ti pamilya na. Anya? Ti kinagpaiswan na. Siyak ti adda pang tadbiyag na. Anya? Siyak ti aglemlemmeng iti pamilya ni Candy. Anya? Iso nga, nangalak iti kondo unit nga. Nga isot paglemmengan mi. Tamangan ko na nakasipot kada kami. Aping amin nga naramid mo dito. Apay, diyak maawatan, Joel. Anya ka ti tinagkurangak ka. Anya ti basol ko. Aping nga dalapasamak kada kayo kada iti nga Candy. Baka manindak ngem idi nagawid agjay probinsya mi. Hasta unay tiluksaw ko king ka. Dati agpaiso. Kaya't kalaunay nga iyam amoy ti pamilya. Tapanggep ko idin ti mangijaya ti panagkalaysata. Ngem kasla napatpatiking ka ti trabaho ngem iti siyak. Nga nasisita pa data promotion nga kalkali kagumam ngem ti relasyon ta. Ngem ti amok no maawatan na. Ti amok no naawatan dayjay. Dahil tati amom. Angim, nga boy di sakit tinakim ko, hindi nag-aawid ak. Naginumak. Kaditan nga nailaw anak, nakalipat ak.
Ket adda napasamak kada kami kini Candy. Nagbunga tinapasamak kada kami. Unti ba kadakas? Si aasawa ni Candy. Anya? Uy. Politiko ti asawa na. Adda mabalin na. Ket pinangtaan na kami nga duha kini Candy. Isuin may kami naglemeng dito Manila. Kakawanin na ko ma. Ngimawanin ti maramidak. At dan sungsung batak kini Candy. Ket agkidawak ko mahiti maudi ang ugundaway. Nagswitik ka, Joel. Nagswitik ka. Nag-unfair ka. Inaramit ko di amin. Tapos kastilang ti sapat mo. Ulitin. Baka wanin nak kumawendi. Amok nga malipatan nak tumitlaeng. Kat sabay ko mata makasapol kanto ito sa baling nga lalaki nga mga yatking kay tinapod na. I'm sorry. Naskin nga sung batak. Tis anya mga sungsung batak kini Candy. Sakbay nga pumanawak. Agkidawak ko may timaudi nga gundaway. Mabalin ka di. Anya day jay. Anya tikid dawem. Pautangan nakman. Bayadak to. Anya. Pagtinag ko lati kundo. Ayop ka. Ari ko. Ayop ka. Kalapasan di amin. Utangan nakpilan. Ari ko. Di ka kuktar. Ayop ka. Ari ko. Saan nga ruda? Hinakon. Ayop ka. Agsapli ka ditoy. Ayop ka. Agsapli ka ditoy. Ayop na toy. Niniputan lang araw din utangan nakpilan. Maudi ang gundaway. Ulit malagkit-kita mo niya. Alis to lang ang malalilaw. Agsapli ka, Joel. Joel, ibakam ka niyak marot masapol mo. Joel, agsapli ka. Aming, inaramid ko mati amin, bes. Pega kastoy di na rin. Ayos tunan, bes. Ado day ta na inom mon. Nagsakit tinakim ko. Katalaga uri asinumot Day ta nga napasamak ken ka, day ta naramid ni Joel ken ka. Rumbang nalaing agsakit tinakim mo. Ay na, no siyakla kumakad, baka napapatay ko kumaisunan. Sika, andyan naramid mo. Kinagtawag tarak ka dinanog-danog ko met kiti angin met imana wedding Ket, apeng orga sangit-sangitam. Rumbeng ayang sang-sangitam ti kasi nga lalaki. Ay na, agragsak kakit di. Ta, apeng agragsak ako ma. Apeng maragsakan lang dinaramid na kanyag. Maragsakan ka, gaputa, awanin keng ka dahi nga lalaki. Nailiklik ka, iti saan nga napudno nga lalaki. Nimibat-batig ko ni Joel, bes. Amumet nga kasanang kapatig ni Joel kanya. Amok dayta. Ang minamauyong daytan. Kalpasan ti amin. Ipatpatig mo pa ilaang dahi nga lalaki. Nangaroon ti maramitak na isumet ti mariknak. Adamit kaya masawa dahil siya nga babain. When angim na si kugadnan. Siguro agad. Dahil siya babae, saan namutin nga kayat ti asawa na. Baka naranggas ti asawa na. Iso nga, si Murot mo't kini Joel. Baya man tagkuyog da. Anya dayta. Sino ti chachat mo?
Uy, asin to ti chachatam. Ni Joel. Api nga isat mo no Joel. Anya pala ti rumbing ay bagam ken kwa. Amot utang namin kanya. Ket namagit ko manot utangin na. Anya? Ay nagbauyong ka nga talagan, bes. Lalpasan ti amin, pautangan pa lang. Tap na naro dumay. Tap na mumay dito, tap na balibat panunot na. Anya? Ay na, ulaw ka nga talaga, nagbauyong ka. Kasinyong sumagmamano nga aldaw itan, sipod day di pa nakaduktal ko, ti aramid ni Joel. Sumagmamano meten nga aldaw, nga saan ko nga mapagsusurot ti aramidek, saan ko nga mapagsusurot ti trabaho iti opisina, saan ka makapangpangan nga nasayaat, saan ka makaturog iti gusto. Kanayo naglata nga agsang sangit, tunggal malagip ko ni Joel. Tunggal malagip ko dagiti nararagsak nga panawen mi, iti da kami ti agayan ayat. Tunggal malagip ko dagiti panagpapapas mi ti ragsak. Tunggal malagip ko nga adamit basol ko iti amin nga napasamak. Tano ko mga min, no ko mga min inikak ti patag ti relasyon mi. Nasaan ko ngayon parparik na kengkuana nga mas napadpatig ti trabaho. Ang mga nusaan ko mga nailawan. Ang mga nusaan ko mga nakasikog ti Joel. Anya tinapasamak. Napukaw ko ni Joel. Itaging ka itajak met pala na ala ti promotion nga kalkali ka gumag iti trabaho. Ay, so nga basol ko. Basol ko to jak inalagaan ni relasyon mi. Wen kasinyong kanayong kong ibagbaga iti pagik basol ko. Pagpabasulik ti bagig no apay nga napasamak kada kami kani Joel ti amin. No apay nga nagsina kami, no apay nga nadadahil ti relasyon mi ket basol ko metlaeng. Gapu ti gagar ko nga mapromote iti trabaho. Nagkedkedak nga sumunot ken kuana. Isugaya mi ti nakalukluksawan na. Rumbeng ka di nga pabasulik ti bagik kasinyo. Anya ti aramidek tapno alisto ka malipatan ti napasamak iti biyag ko. Balakadan dakman sakbay nga madadael pati trabaho ken bagik wenno salunat ko. Kasano ka di manglipat iti lalaki nga nabayaga panawen nga impaay ko ti amin ko, impatig ko. Nagrigat. Dahil ito nga ro, di ba kabuklan ti surat ko kasin yung pasensyakan no saan ko nga napagsusurot. Dati surat ko, nang ro na tinaudi nga paset na. Tabayat nga isursurat ko dahil ito nga pakasarita ket agan anog ugat agar arubos dagiti luhak. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangornos nang ibasa ken nang tedbiag dati nga pakasaritaak kasapay ko ket nakaibatit adal liwliwa ken pagsarimingan ti biag kadagiti paadak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag sa saibek apagaya mo. Joel. Wendy, iti Metro Manila.